Dakilak ngot kipai drungit kabalang Katolik ne kasngi kilawan banya sementara ulai syakajingai procession basisin jisnem jong ka Shillong Archdiocese kabala jupenlong halai mukra. Kane kajingai procession kala sedang naduk khmat jong ka yung maneba ne nakalbari bala penkut biang ru hagane hi kaju kajaka. La bansaki bakane kajingai procession kalong ka ba isyong kun syong blai hadu kata-kata da kajingai sementa shirhem kirungit bandruai hasilan ter kajingai procession ka jongki badru layo I om tang kirungit ka Shillong Archdiocese ki balawan mani sementa ndrei ki wepat ki jela nyamba ki badon ha kajela bat syabaru kumju. Bat ya kayu Kris pade kebalakit haka kali kebalapan kerek kerpang haka bau apostolik nuncio Syah India Archbishop Leopardo Girgili rengkat u Bishop Ferdinand Dekhar uleng dok sat kejawai ula sendran ya kayu Kris haka bagi kuwe pade geleng dok sat kila yat lang hasenda bat khat du kentang ya wai lapan kuno ya ke procession da kejingkerku ununcio ya kipat rungai da kayu Kris pakut.
Jesus,